Kajing karni na kajing ngop hau drop kade kajing pang pelahap banyak snok ti da baro ban penkot yaka. Kani kadi ko khobor bami na kajing alap ban pencah lor kajing ma ke bami nau drox ke ba pulong hinde kasni ha jashir Southwest Khas Hills. Ya kate ke program na pulong da District Social Welfare Officer DSWO Southwest Khas Hills District harangkat kajing trilang kesenjuk kiseng salmashnong Southwest Khas Hills. Kinong ajik pencah kate kasni kentup nadu konselor jongka Life Care Foundation uba ar marangar kong en umdor DSWO ba OS lingdo nong line sub inspector jong Mogor police station. हमें खाली आलम या का sample survey na East Khasi Hills na Jaintia but na West Khasi Hills district. Dekat kum ka jinglap jong kani ka kaipon kabala palat haka khaksau terik ubnai mi ar hajar khat khandai la shem ba hame khalia ki don ki badi kia lai point 100% na kinong songsnong nang ta ki bakerni ha ki ba di ki kenja jing pen buat kum cannabis ne ni ong ukenja ne ubhang ne charas ki don hadu iwai point repo pra nang ta ki bakerni bandi ki kenja jingdi ki bakham sneo shu ngila bagin ong ki bakham jur bagi bakham sneo kum ki opioid heroin ki dan hadu 100 point life 100% di kibala kirni pete ha ki badi kini ki kenja dawai pen buat na bangi ong ki dawai ban penyo thia mo pen thanda jabing kini ki sedatives ki dan 0.9% di ki badi ya kokain pete ki dan 0.05% nang ta pete pihak semua ni nongkran ba syakmat i ong ba kibon na ki kena jangiro ki dan ki bakirni ha ki badi ya ki badi ya ka dendrite ne ki basma dendrite ne ka glue ne ka correcting fluid ne na kata ka daw ya kani ka correcting fluid menta ka sarkar juni ka laba ne kani ka correcting fluid buat basru na marbon ni pendan kam bakla mo ki dan hadu 0.8% ti ki pendan kam ki kenca injections pade ki dan 0.5%. But kini kita pendan kami kini kinca injection kelang ke bama susu na marba kila bakin na kejingi share ne kejingi pendan kamlang ya utu injection kila bakin yo ya kajimpang HIV. But kumjuru kila banyo ya kajimpang hepatitis C lan ya hepatitis B. Di habangi ang syapang ka drug abuse ni ban bataya kejingmot jong kani kejingkerni how drugs kalang kabayar hado kata-kata. Kidan ki drugs kibalang licit kiba kaan kamte mo hendrai kidan ki drugs pada kibalang illicit kiba kaan kate kum kakiat kamdan jingte kakiat kade ka licit mdan jingte ya kakiat ni ki prescription drugs ne ki bangiyo na po ka prescription ka baki ai ki doktor dan na pedang kiba pang kiba mi othia men miet nei ba ki le doktor bun ki prescription u doktor u ai dawa yo othia ada wayo thia nei ti ke tu kalong licit ka bangila ban pendan kam tang ba ngide ban pendan kam thikat kum ka ba u ka bala prescribe u doktor ti ladangi ngi pendan kam bo la du doktor u ang di tang 2.5 mg la dingi di 5 mg kala ngila bangin ong ba ka de bangi abuse ngi pendan kam bakala ngi pendan kam bakala ti kidan pat ki licit drugs bala khang persha bat mana ting e ban pendan kam ki bahab haka narcotic drugs and psychotropic substance NDPS Act jongka snam shiajar kendai spa prapusan jong dari India hoi ki kies ki badai shapang jongka drugs shapang kini ki illicit drugs ngap ngimpat yo ki kies henry ngala bangan ong ba habang asyang hakate ka office kum I protection officer bedipai ya domestic violence act masyam ba kibon ki kies ki bawan hapa ka office watang hakini ki arbana ki bangasyang ru kadai na maraba bon na ki langpa jongi ki ngop ha ka jing kirni palat jong kakia ban na kata kadaw haba ki lakirni palat kami ka jing huri hura kami ka jing yapat yapra kami ro ka jing song sir hayen hasam ngidi ho nyim nyaw ben la rangi ong ba ki di drugs ne nyim nyaw ben la rangi ong ba ki di kiat ne henry ladangi lakerni palat hi kimi bon ki jing snio haba haka district jangi ka district ka ba ka nganom ki kedang juna kamdi ke bara bon hadu kata-kata ngidon
Ngidan railang lada kadang kadai ka puar ka ba kalong kum kajing kersiu thia yangi kinong song snong bat khamtam long bangin ngin ye trailang bangin la bangin rat namar ba kam dei ka bala ada jur hadu kata-kata bat ngidang la bangin rat dingkhong pi ha bangin rat dingkhong halor jong ka drugs kada ngi ban rat dingkhong ya ka demand bat ya ka supply ya ka demand bat ka supply ka demand ka demand jong tu nong di ndai ka supply kadai utu supply bawandi te ka supply ya ka supply kadai ka kamram ka jong ki pulit bakin te la kam ya ka supply mo ta kada la da philap ikinong di philap ba pin pintip syakaan syaka bor pulit mante la kam ya ka supply lada ka supply kam don ka demand ka laban duna tem what ha ka experience nga bangadon ha shilang ru kibon ba ki kias ki bangi di niyo ki drug addicts nei kidon kibangi ngitip nray bon na preng jangi lang iburi kibahay nga sambon ngiburi kimiki kipangi buri ngiburi na marbale bangi ngoleran yung isya banben ha kaim lang kasalang henray ngide bangin mi siya kamat na marba ladahi kilalong adik kaba yaki bakila bakin yale persya kidan kam nado ka medical treatment kidan kam nado ka rehabilitation na kabenta ka jangki kinamla daladi hero bakin penjam ya kato kajingkwan kato kajingpang ka jangki tena kata kadaw nga karpat kamtam ikikmi kikpa but what lada kidan kikis kiba pilap hapa kasinang jangpi wala dan kikis kamtam ngan ang ifi kumba inong kran ba sakmat mo ang bahapa jasyar ka kanray bha ka kiat nay kakarangay kinray bha ka kiat man ngitib hero ya kajingsniya ko bami na ka kiat te kajingjat bat yunang di drugs ro kamde ka penjat tang ye ushimet lada ubriu la kerni pelat lada umyo lada tray kta umyo kapoy siya katu kathim kapoy siya kajing penyabriu kibon kikiyas kiba hapa Giant Hills kibangi kendo kikiyas sa Giant Hills kapoy siya kajing penyabriu bro tang namar balay bagi dan kami kapisa pisa balay bakin yo bakin thit drugs te lada kimya bakin thit kilang humaklebi tina kata kada la da pisham kum bagidan ki addicts ki ba fi identify ba filap so bha ba fin mi shakmat nong ba pin yara body utu nong di ba dia ka yeng ka sam hi jang utu ubri ubadi bar ka jing song air ka ba kong ka ba matam kalong khamtam ki khna samla jungi bon ki khna samla jungi ki ngop how drugs umdai ba ki kwa na la di ngan ong ai fi kadailing ba ka pia pressure na ka jingi kendu parlo ha kapia pressure ka bun bha kapia pressure ngilaban ong kikna school jungi kinga kikna college kikna school jungi kinga how drugs teng namar bakimla bakin khra kwatru kidan some psychological depression kene ka NDPS Act NDPS Act kare ka anjung ka parlimen jung kari India ka bamana bat persa ayo unu hapo uput kari India bandi bantet banshalan ne rap ne penmi la ne penang kam bakla ta ka badi ya unu kunja drugs ubala les hapo kane ka NDPS Act kane ka NDPS Act ka try kam ha baru uput sensat ajong kari India te kibun kikinja drugs kibala les ha kane ka NDPS te haknor kom radang yo kem drugs ni pentrek ni kem haknor kom bat ni pengat ha kino ki kendon bat ki set ki ain dong kane ka act te ngan subatai kender supang ka ki quantity jong ki drugs ka ba nomar sukum tangi yo kem drugs sukum yo kem sigram ne ar gram ne kumpunja ar kilo lai kilo te ki don kat kum ki ain ki kendon ba yo ubakata ka jingkya ni pengat ha kino idan lagi jong ki ain om batang basla yo kem drugs ni su khenbet ka ju kalong le ki don lagi jong ki quantity kidon ar bentagi quantity kawai kalong ka small quantity kawai kalong ka commercial quantity te ka small quantity ki te kibun ki kinja dok melalui sapo ke NDPS kan suong no kum ki kinja dok si bang ngisat benar kum kenja hapo ka si kilogram ki ong ka small quantity te hapo ka 8 gram ki ong ka kom telada kum bang yo kem yo kenja so yo kem ar kilo kata kalau hap no hapo ka commercial quantity but kijing penstom ru kila per haba yo kem yo small quantity but commercial quantity kijing penstom kat kum ka ain ru kila per te kum uhiroin
Uhiroin ladang iyo kem 100 gram iong ka small quantity, ladang iyo kem arba 100 gram iong ka small ka commercial quantity. Te kijing pensitom kat kum kini kijing kem ki quantity jong kini ki drugs. Man chukuli kini kini ki kendon. Lada iyo kem drugs mano bapen Kenya ain kat kum ke NDPS Act insa pensitom kat kum ki kendon malabu ka apa ke NDPS Act. Te kajing pen Kenya drugs kat kum ka small quantity insa pensitom da ka basha asat jail hadu sisnam. Bat dain kuna hadu 10,000 tengka. Kani la dari small quantity drugs. Te kajing pen Kenya kajing don drugs kat kum ka commercial quantity bat insa penstom da ka basha se jil hadu 10,000 bat dain kuna hadu silak tengka. Te kamut ba ladangi ong small quantity kan ya kaju ka pun sebenarnya ba ko kita kidox mar kidox si bunjat. Kidox kenja kidox bakam dula kajing klain ke bor se aku heroin kokain pula klain ke bor ki punishment la ni kajing siapa saja ru ki kam jun uno upadi thet la ne penon kam da ka badi bu aja drugs kum heroin brown sugar kokain ter kumta insya pen stom da ka basha set jail hadu 10,000 badai kuna hadu arlak tingka uno upadi thet salani drugs na sabar ka jella ne na jela shabar insya penstom dak basya sejel 10,000 hadu 8,000 badai kuna silak hadu arlak tingka bad kata kalau kaju lada pisalan na shabar India shabar ne na shabar giwe kiri sapo India bad lada lap yano bapenon kam bandi buat ya udrok sapo kaying kisem ya utraying lane ya uno beri bapenon kam ya katu kaying ya utaru unsya kembat insya penstom dapat kabasya sejel hadu 10,000 badai kuna hadu silak nakasilak hadu arlak pika tekini kino kendon kiba kampung san kiba ini nomor hapok NDPS hi lapan kubor tangyo polis lane yaki investigating agency lapan kubor ya unong syakem katanya di masutu ba unong syakem udah unong sinong hi ba ka NDPS su adon kajing ya di syakem te hakapor ba lese pilai talasi untuk pi udrok bisa inform polis hadir dai ban talasi mapi pire ban kentep bisa kibor di bari pek untuk polis department nomor ada pi talasi napi unla po syakot uto unong syakem unong OM kipentap jubor lawan polis ki gon udrok yuk kem nak matunga ni yuk kem lagi nahing donga tinggi dai ban kembali kene kowe ban persai kene kowe ko ba lada ngidon kam kajing harap nagi berusnong nagi ba try gi kam ba ki ba ko abang harap ka plus man kim dai pat kide masuk tu ya ka an pat mar ki pun ki case ki fail na po hukut ajaka ban yo conviction ki po ki akwet ajaka ba kin job di uto unong penukam drugs unsya yo ya kajing syak penstom ulai na mar belai mar ba claim le kat kum ka prosedur pada ban le West Khasi Hills ya South West Narusam arjar lai tarik August arjar kan hadu mentaka tarik nilai register kat kenai teli ki case ke bangila register poka NDPS Act bat nak ni kat kenai teli ki case nilai kam lai puai ngot ki bro ki ba penon kam bakla ya unir drugs hak bagi di dan ki shalan dan ki bu haing sam ka quantity lene ka jingdon jong kunja balayo kam hadu kan ka kenti kalong 100 kilogram kabala syongdor kumba arak 100,000 hadu kalai lak tengka quantity jong drugs nalor kunja kum heroin nilai yo kem si spa kat 0.6 gram kabala ban syongdor ka kendai lak hadu kat wai lak te kumal ong i wei nongkran mane bo drugs umdai umar ubata te tang si spa gram ru ula po sa kispolak te kadai kan gua soong iba ba back borrow steal and kill nomor banyak kad hadu kata saban premier nomor lajang punya pesa sino te hap ya punya bro punya pesa nomor tang si gram usong lagi perajar kena hajar tang si gram te si gram uburu bal adik kerni te undap tang si gram bro te pindi man kesni pra kena hajar
Jika quantity jong kiwi ki jai drugs kum ki R7 tablet pat ki kinja dawai. Kum let's say ki maong mana mana ki kinja dawai pensamthia. Ki R7 tablet nilai okem kumasan pa live artillery ki tablet. Kini kelum ki statistik ki ba sepangki ki bangi ki polis nakali ngal polis batman nilai okem bat nilai register case. Bat nakini ki khat nai tri ki case kumangal ong mene nilai saksi kini ki case. Nggak sakit, nggak posakut pun dikit kelafe. Mengapain marga procedure of seizure, ni follow kat kongka, badai benle.